rasanya kalau macam yang sangat-sangat yang saya suka lah kan. Spirulina lah yang ni. Spirulina. Sebab apa? Sebab saya dah consume spirulina daripada tahun lepas. Awal tahun lepas lah. Awal tahun lepas saya perasan lepas sebulan ke 2 bulan macam tu, cravings untuk benda-benda manis ataupun macam jajan hilang. Hilang. Walaupun sebelum ni macam kita kan biasalah kan kalau perempuan kan kita akan bagi alasan setiap bulan datang mendalah tu kan nak beli coklat, nak beli benda nak makan benda manis kan. Kalau bagi alasan kan. Tapi sekarang saya macam tak teringin pun nak beli coklat. Memang tak teringin. Dessert pun macam tak teringin. Kalau makan pun kan kalau ada orang belanja ataupun ada orang hidang baru kita makan kan. Takkan tak makan kan. Tapi biasanya saya tak beli dah. Coklat-coklat, jajan macam apa chips tu kan. Semua memang dah tak teringin. Berapa lama sudah makan spirulina? Setahun lebih lah daripada awal 2024 sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Memang hari-hari minimum 30 lah. Minimum 30. Tapi itulah sekarang tu malah nak kira. Kita tuang je dalam lid dia kan. Tuang kat lid dia tu makan je. Jadi dia kurangkan craving. Dia kurangkan craving. Tapi dia mengenyangkan tak? Dia kenyang. Dia buatkan kita tahan lama lah. Macam kita tak terfikir nak makan lah. Nak cari nasi lah. Tak ada. Dia tak ada macam tu. Maksudnya kita punya gula tak spike dan crash. Itu yang saya suka lah.